mute, wa gatanu meze mute, ijuma ku Islam kabisa, hanyuma ku Bakristo zirikane yuko uyu n'umunsi wo gutanga impano. Nizere ko namwe muri buze kugira impano mu ngenera, kubera ko nanjye ndabizi yuko hari impano ntoya nabateguriye kandi bibuze kuba ibashimisha. Ku munsi w'ejo twaruhutse kubera kabisa murabizi ko abari Noheli, ariko kandi nanone nizere yuko mwibutse kwita ku buzima bwanyu. Ntago ari byiza yuko wakishima ngo urenze urugero, ntago ari byiza yuko wakishima kuwirengagize ko kwita ku buzima bwawe ari ingenzi kurusha ibindi byose. Hanyuma rero kuri uyu munsi Premier League ntabwo itinzamo, yagarutse imikino ikomeye cyane, igikombe cya Afrika nyuma y'akaruhuko bagize ku munsi w'ejo. Uyu munsi baraza kuba bagaruka n'indi mikino myinshi cyane igiye itandukanye kabisa. Uyu munsi uyu mugoroba wana twizeye ko tugiye kongera gukorera amafaranga. Ku bijyanye na shampiyona mu Rwanda nabyo ngira ngo murabizi yuko muri kubibona ko APR FC iragiye gusura equipe ya AS Muhanga. Abantu b'Imuhanga ndabasure cyane rwose, ngende mushyigikira ikipe yanyu itsindwa na APR mu byibonere. Hanyuma ikipe ya Rutsiro igomba gukinamo n'ikipe ya Gicumbi, yo ni imikino yose iremereye. Ndagira ngo mbabwire, ejo nababwiyeho ko ushobora kubona gukoresha VPN. VPN ni application ishobora kugufasha guhindura location ya muri telefone yawe. Kavuga kurya niba ujye gusacinga muri Google, urabona muri telefone yawe harimo yuko uri umuntu nyine usacingira mu Rwanda, searching engine yawe biri mu Rwanda. Ariko noneho iyo washyizemo VPN ushobora gufata telefone yawe ugahindura location ugaterekamo wenda nk'ipari mu Bufaransa. Ibyo bikwemerera kuba hari ama application, hari ama website abantu ba mu bindi bihugu bashobora kuba bafiteho access, twebwe mu Rwanda tudafiteho iki access. Iyo ni izagufasha kujya muri no bet yitwa tutubet, ukayisettinga muri telefone yawe cyangwa mu mashini yawe cyangwa zindi device yose ukoresha, hanyuma ukabasha kubetinga shampiyona y'u Rwanda. Kubetinga shampiyona y'u Rwanda uri mu Rwanda byo ntibyakunda. Ibyo bintu ngira ngo maze mu byumva. Ka shampiyona y'u Rwanda nababwiye ko mfitemo ibintu byinshi, mfitemo ubumenyi bwinshi, mfitemo amakuru menshi agomba kuba gutuma nkubwira ngo genda ugura ino kipe itereka amafaranga. Nabizi namwe bya shampiyona yanyu. Ako kandi nkanababwira ngo reba nk'uyu muvijene ejo bundi yaraje ati muraho neza chef, nkubaze ni gute nabona application urafata nyine kubibona ibintu byose yambazaga mu bisobanuro ibyo bya VPN. Ambwira ko saba adabishoboye ashobora kumpa amafaranga ngewe cyangwa se undi muntu tukamukinira, noneho akatubwira tukamubwira twenda tumuhesha wa deal kuri shampiyona y'u Rwanda. Niko byagenze. Turumvikana turadirenga cyane rwose. Ewana mpita mubwira nti dore pari ndibuze kuguhereza na equipe ya El Merreikh gutsinda Musanze hano namwe nayo babwiye nejo bundi ku munsi wo kwa gatatu rwose ntago ari kera. Hanyuma nkamuhereza na El Hilal kabisa nyimuterekeraho, kubera ko hariho na match ya Algeria na kombinyo na Algeria nashaka akawodi ka gatandatu ngewe kabisa ndamwerekana hano shize 44,000 ugomba kwirira amafaranga 390. Ikibazo cye rero nawe yahise agira byaramuricishawa nawe twarumvikanye, ariko nawe biramunanira ibyo twumvikanye. Amafaranga ntiyayohereza ngo tumukorere, ariko ubu ngubu nyine murabibona ko niwe uri kwicuza, niwe wahombye, si twe twahombye. So nawe rero ushobora kubona ko bwizeye ukavuga ati ngiye kwirebera APR yanjye, reka mbe nyishyizeho n'ibihumbi byanjye 100. Nta kibazo, narababwiye ngo tujye dufatishanya nyine icyo mfite ngihuze n'icyo nawe ufite. Ushobora kubona nawe kano kanya ufite amafaranga ariko udafite aho wayakinira, zana tugufasha ukine. Niba ari naga percentage uri buze kuduherezaho nyuma yuko match zirangiye nabwo tubyumvikaneho. Kuki mubikamo amana dukeneye kubaho dufite amafaranga. Niba ari ibintu muri kubona mu buzima buri kugenda buhenda kurushaho, nta muntu uzasurvivinga udafite amafaranga. Reka umugore wawe aryame asinzire asure, wimuraza mu majoro mu saa 6 z'ijoro umubwiye ati se shira amafaranga yo kwishyura inzara avahe, ngo minerivare y'umwana iravahe, ngo sinzi, ngo ibyo bintu mubyirengaje mubyiborera mukoshore mushora amafaranga kugira mubona andi mafaranga. Nuko nguko rero gahunda zimeze. Nyemerera duhere kuri kano gapari naguteguriye. Ni impano nakugeneye, ni Boxing Day kabisa, kangaka ni free rwose nta muntu ndi bukishyuze. Nyemerera duhere ku ikipe ya Manchester United igomba kuba ikina na equipe ya Newcastle United mu shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza. Manchester United na Newcastle yagusaba kuza kugura corner ko zigera kuri enye mu gice cya mbere. Hanyuma Coventry City na Swansea City urayisanga muri Championship, ni icyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubwongereza. Coventry rero ndimo ndabona iza kuba itsinda uyu mukino. Equipe ya Al Hilal ni muri shampiyona ya Saudi Arabia bayita Saudi Professional League. Equipe ya Al Hilal igomba kuba ikina n'ikipe ya Al Khalej Club kabisa, mazubundi ngusabe Al Hilal kuza kuba itsinda uwo mukino. Anderlecht na Royal Charleroi mu gihugu cy'Ubirigi muri Belgium Challenge Pro League ndaza kugusaba kuza kugura Anderlecht kuza kuba itsinda uyu mukino, cyangwa se
wunganye. Gerageza ko gapari nizere yuko uri buze kuba unshimira nyuma. Reka rero tuvuye aho ngaho tuzamukire n'ubundi kuri match z'uyu munsi twateguye. Ni match nyinshi saa 8 n'igice ku masaha i Kigali mu Rwanda. One equipe ya Genk iraza kujya n'ikipe ya Globe Region mu gihugu cy'Ububiligi, ngira ngo nabwo murabibona kabisa. Ndaza kugusaba Globe Region kuza kubitsinda umukino cyangwa si wunganye. Equipe ya Angola igomba kubikina n'ikipe ya Zimbabwe mu gikombe cya Afrika muri Africa Cup of Nations kabisa. Hawo ni mu itsinda rya kabiri. Umukino wa mbere twabonye Angola yizirika kuri South Africa, ariko birangira nyine akagozi gacitse, iratsindwa mu by'ukuri, itsindwa ibitego 2-1, ariko twabonye Angola yari imitera umupira rwose yarushisha South Africa. So uyu munsi rero mugomba kwibuka yuko umunsi wa kabiri ukomeye cyane, kuko hano iyo watsinzwe umukino wa mbere uyu munsi kongera ugatsindwa, icyo gihe byari bisobanuye ko urimo uba eliminated kabisa, cyangwa se urimo uva mu irushanwa ry'igikombe cya Afrika hakiri kare. Ese ni Angola igenda mbere, ese ni Zimbabwe igenda mbere? Umuganda barivugira ngo ani agenda ani asigara. Eno game ngenda kusaba genda ugureyo Angola kuangura yo mpira, cyangwa se ko Angola igomba kuba itsinda umukino. Subiye mu gihugu cya Saudi Arabia ni Saudi Pro League. Ekipe ya Al Fateh igomba kubikina n'ikipe ya Al Ahly ya Ivan Toney, ariko idafite Riyad Mahrez kuko ari mu gikombe cya Afrika. Igomba kuba ikina n'ikipe rero ya Al Fateh. Uyu mukino ukomeye cyane, ndaza kuba ngusaba kuza kugura over ya 2.5 muri uyu mukino. Hanyuma mu cyiciro cya kabiri mu Bwongereza n'ubundi nsubiyeyo Coventry City iraza kubikina na Swansea City. Ni Coventry City gutsinda umukino. Leicester City na Watford ni over ya 1.5. Hanyuma ngarutse ku mugabane wa Afrika, Egypt na South Africa, dore match yo muri sasa hanga. Hangaha ikipe zombi zose zatsinze umukino wa mbere. Hano ikipe ihita itsinda umukino irabibonye tike direct yo guhita isohoka mu matsinda kabisa, irabibonye tike yikomereza mu cyiciro cya kabiri kikurikiyeho. Iyo ni umukino ubuze kuba urimo ufungana cyane, urimo tactique nyinshi, urimo kwigana cyane ku mpande zombi. Ariko ndimo ndabona rwose uyu mukino nagusaba ko ari over yari 1.5. Ndimo ndabona rwose ibitego 2 biboneka muri uyu mukino, kandi murabizi ukuntu muri Afrika ibitego rwose biba bikubiye neza. Nzamutse ku isaha moya n'igice muri Saudi Arabia, nanone ubwo nasubiyeyo kuko urabiza amakipe yanjye nyaguhereza nkurikije uko amasaha ameze. Ikipe ya Al Hilal igomba kubikina n'ikipe ya Al Kharaj, maze ubundi nkakubwira ngo ugende ugure Al Hilal gutsinda Zambia na Comor. N'umukino nawo ukomeye cyane, ndimo ndabona Zambia twayisaba double chance nubwo bitoroshye. Manchester United Newcastle, uyu mukino munyemerere tutindeho. Uyu mukino Manchester United igiye kuwukina idafite kapiteni wabo Bruno Fernandes, ugiye kumara hanze ukwezi kose kubera ikibazo cy'imvune. Ntabwo ifite tutazamo maze kubatsindira ibitego byinshi cyane muri ino sezo, bamwita Brian Mbeumo, ibitego 6 muri shampiyona y'Ubwongereza kabisa. Ntahari ari mu nshingano z'igikombe cya Afrika mu by'ukuri, na ekipe ye ya Cameroon, kimwe n'umusore wabo wundi kandi kabisa bamwita Amade Diallo, nawe uri mu nshingano z'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire. Hanyuma na Nozel Maslawe. So urumva ko Manchester United ifite ibibazo byinshi cyane. Hari Maguire Marcus Derrite ku munsi w'ejo umutoza muri press conference yatangaje ko nabo ntaba hari mu by'ukuri no Boxing Day bagiye kwakira ikipe ya Newcastle. Newcastle ni ikipe ikunda kugorana cyane. Uyu mukino rero ndaza kugusaba ko ugwaraho ikipe yari yose gutsinda umukino, ariko n'ama ekipe yombi akabasha kuba yabona kuba yakwinjizanya gorazo kabisa, kubera ko Manchester United isigaye ikunda kwihagararaho mu rugo, kubera ko mu mikino baheruka gukina na Newcastle, umukino uheruka Manchester United iri mu rugo yatsinzwe rwose barayica, yatsinzwe 2-0, undi yari yatsinze 3-2. Ukasanga rwose irica umuntu, ariko gure ko amakipe mbari bwinjizanye, hanyuma hakagira n'ikipe imwe itsinda. Yemerera nsoreze kuri match ya Maroc na Mali. Uyu ni umukino ukomeye cyane pe, uyu ni umukino ukomeye cyane. Ndagusaba kuza kugura ekipe ya Maroc kuza kuba itsinda uyu mukino. Hanyuma Manami
ndabakunda cyane ko namwe mwahisemo kudukunda. Nandikira kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe ni 0794448632. Hari abantu benshi bari banyandikiye kwa gatatu mumbwira ko mukeneye collect score kwa kabiri. Hari abantu benshi twari dufitanye gahunda, ariko ngira ngo nkuko muri kubibona cyangwa se nkuko itangazo ryacu ryari ryabivuze, twabayeho system yacu irahakirwa kabisa. WhatsApp imbuga nkoranyambaga nazo zizadusaza, ariko nyuma y'akazi katoroshye cyane amajoro abiri equipe yacu ya technique iri mirwana nabyo ibintu byagarutse ku murongo. Nyandikira niba ari gahunda twari dufitanye yasubitswe, urumva ko message ngewe ntago nabashije kuzirekipera. Uraza unyibutsa aho twari tugereje mu byukuri, twongere tuganire bijyanye no kujya muri groupe ya VIP, bijyanye no gukora championnat mu Rwanda, bijyanye no gukora ama collect score, bijyanye no gukina amavita, ibintu byose nyandikira umbwira icyo ushaka, ubundi ngusobanurire icyo biba bisaba bijyanye n'icyo nawe ukeneye ubyuzuze, maze ubundi tubashe kuba dukorana 5 kuri 5. Imana barinde, mukomeze mugire impera z'umwaka nziza. Ngewe ndagaruka mu kiganiro cyo mukanya mbabwira kuri Premier League yose, none naniriza n'imikino isigaye, cyane ko no muri weekend izindi championnat nazo zigiye gutangira kugenda zigaruka gake nyuma y'iyi minsi mikuru. Imana barinde rero, reka dusubire ku mu biganiro byacu bitaha. Kora like, kora subscribe, sharinga, maze ubundi ibintu bibashe kubona igenda neza 5 kuri 5. Imana barinde, bizami ciao ciao.